Hello, so piolin naute na damjing uhinam tunin zong. Tusim ta akat anangai kita hitin. Tuni atusim inangai diuchu ahile. Kapom jingding na hi kiti. Iso pipau. Thangboy lungdimin ahin sud. Tusim ngai no ta akat na hi. Tun lunglut ta in anangai khom kita hite. Result pot dingkal kangalel. Class 12 exam chu ong ki pongtan ahile nom ka sa uvin ka ki pa thei le jing uve a feel khat le ni din kana ni kho hi jong le exam pass zo si dia chu ki pa ni kho hi ji achun anei zo te chun celebrate to pi te injong pol uvin te hin la hi chine la achun go tang lo hilin azun hoima pot do thei te lo achun karum sunga thibe chun ka towin guzu ginchu kangai ngai a window akuna nil de na pin guzu chu ka vet le kahin kholam souting lung kahin gel do in keidin first division a ka pas jong chu ki pa na sangyen kalisona beb a hi do tai aji chu kaloi ka pai hon college mun hoita ta Delhi Bangalore Silong mun azu tiu chu ka hen kehin khole mihin kho chu ka gele sun le zan abang tan college kai nom hle jong leng iti ka kichop zo mo nga admission ta be jong iti ka ki bol zo ding hinam ti lung kahin gel le koi ma hello wa kele ke kilasin na achun kathin kalai adot zinga e mo le so sa hitai maksit kila achi ding jong dole pai hoto ki moto ki su to ding thasin na achun ol ta achun ka kila in nila achun kanu ko ma heno lekhasim nga ingkating private school teacher hi lo le kabol thei thei bol tangi ka ti le kanun boy hoya chuti thei ding ham ha asal le jong le gen thei te pathinien alampi pi hin kung dan te nanu ke ki uma iti nang ba be chailowa nom ding ham ti a ahin seiji achun aban simbe ding achun ka ki gel hatai gampam ki po zo thei jong le manipur adia top college tin DM College of Arts a admission ka ki bolin in bahara pansan college kai na din cycle lui khat ka ki cho in college khong kai pantai college life chu high school le higher secondary to aki khile jingen freedom ta a mi amanop dan dan a hi ta je achun kon khat loi chu college kai hu ham entertainment a hung hu ham class song attend lo pi a thingphung noi le cantina to ni luma in kinung le jong umda lo hi higher secondary chan chu uniform ki von aki hi ji achun ahu ovai ki het khenna ombe pon college life wang chu freestyle hi ta ji achun mi kon khat ki chaidan chu fashion bola hong abang jingtan hitabang la ke tabang sangkhol tu ka khel nei zo lo hoding achun kison lel auma ma in lunggel nop na awa le jing e hinla ka ki gelin ni chen ponsil hi mihmadia thil thupi pen jong a hi pon hi ho zo si sanga thupi zo tup khana ni a hungzo ka hi tin kele ke ka ki lemin ho salo bang achun kam tai loile gol jong all in ong tam deu deu tan of parenting mi ho chu canteen hi lo le thingphung noi achun a group ma ato khom wa nuina ding thunom nom se a kholim chu daily routine khat hi jing tai ke chu sum le pai kanai lo jong thu chom a hin phat mo su mang sangyen of period chu college library a kahin mang pantai aji chu mi ho banga lekha bu ki cho zo jong ka hipon library a pat lekha kila aji a xerox ki bol thu a magazine hi hen news hi jong le library a bo ka simji a hi kanu ka ha su boinom lo ji achun ni hla le home tuition ka borzin atui du ing kating ahoi dei jong leng ki het mo sa gen thei ta hin khomang chapang khat chu kana hi a hi kata sa go hlang hi ta wanga dongma ki ti le lungsit ipiham ti jong he khalo kana hin college khong kai le ka class wa ka subject la jong ki ba pi ngwa khat aum dan nuwa dang to pang lo hil khala jong khala lo simple thet aki chai dan hairstyle le amel put my so ngui hu hu khat chun
Kasi lunglay akoy tan amel kamule lung sit kasan pumvet na chun kavet nomin kamit aletentay kavet nom zi achun gu tim chan katim vet zi le aman hin vet to akitu chet kit zin besot thailo wachun ima helo cha bang achun ka ke hemang do zi tai hinla chubanga kavet nom wang achun koi a hi jong ka hepon khul jong ka khul chom te poi azi chu ka condition zi a ki phalam na a dima ima jong sei to ngam do kan hi nikhat kaloi pa mangcha to ka ke holim hun le e class uwa thimpi cha hi vetnum nom kasai a hintin kinjong ko hi zong thimpi chu ti a kale do paile wo ka den koi madang an hello kalung lai lo dim kana thim cha ke nu chu na hin eimi a hi zong ka hin hedo be min dan chu kana thim vetnom che hundan an hi nikhat class ke chai olola ka cycle ka hlai pheile kar khat kanu langa pat ahung hla in kau ne ti alampam ge a ka tol le lampi nup lo zi jong chu hin tin kom khat a hin ta le tuizon chun ei the che de en ke jong kalung hang be se nin ka pen za jing le kar chu ong ki khamin driver pa chu wo jing ding kalung a hi hinla nunga khat kar apat ahung kum hlan ka vet le koi madang hello gutima kalung lai a ka gel jing nu a hi zi achun kaza achan seding hello wachun kanar was la jing tan ima seido thailo wachun kati akithing do tai nunga nun zong olen pu lunghang hi be otia ngai da mahin thum le kin cha lo bia kamin an het zong chu kalung adong waltan ima seilo wachun ka ki khen tawwe azingin college veranda a kanadin le ka koma ahungin zanha chu nalunghang na lai a lunghang hi be o driver permit mo a hi a hinti le kin zong o chi hopu ke zo chu ka hi e athi mo atin class kalut pailun tai hiti chun hichini apa na chun all chun kahung ke hupan huntan kaza chat le wang achun nomjong kasai nikhat library ale kha kana simle pamlanga imulo ji chu hiding ham khatwei cha bon hu khalo nu chu library ahung lu nin ke jong mulo bang kisan kale khasim chu kasim le bu ho chu avelele en tia ugin khat kazan ke jong kada do akavet le e ko hi khet pha na chun kading do in ipiham ti aka do le ki phalam tim ta achun hi chi book si neila do pi ti mo kapa zo poi a hintin ke jong me hi ho cha achun book chu kala do a ka pi le bezong vengam lo timbang achun ka ki pa e a hintin a kho poi na dei dang umnalai am ti aka do akit le e hi a hintin ke jong kinung le dinga ka kal khat ka sele nang hi lekha sim na pon thomo mongi a hintin hinla ima don bu lo wachun ka lekha sim ban nalang table chu ka zon phei tai ka vet le gam la be set lo window kom table ning khat na atowa lekha bu upho le le chu ka mui nikhat hi lecturer pa absent ji achun class a bolding om tapon pamlanga dia ka pot ule thimpi in hungo asabe se de canteen langa adap khat ka don o hi te ti a hin tiple ka king dot jingin sum kanai lo ji achun ka tha asen hinla dading jong chu pasal mo to kasan nople da ki bang achun ka chi tai cantina cold drink ka don khom hun le e hinda in olen pu tuni na da thim dan chu aza da the aluhang the kha to hele kilombo ve a hin ti le kinjong as team nanga chuba khading ham ti a thasi thim ka hin ke awang chu a kho sa ding be ke tabang migen thei dia koi aluhang thei jong dia na kin chat ham no objection certificate pi ngai hi jong le pi jing thei a hi tin anui to ko machun ka don bu ne ka don chai hona chun khongpa do honin class ka jaw kin honin hi ti chun kahung ki wap jing hlun tai nikhat hi sa jong asa thimin class ka jaw num lo je achun library ka galut le mi jong a umpon kin jong history lekha khat ka kila akana simle gelpha lo wachun thimpi jong ahungwa lu nen aman jong novel khat ahin kila in ka koma ahung to win ulin ahin tin kin jong hoizo thim katile thimpi in jong idinga hi banga lekha simpon thoni hamtin ye hindongin hichun ke man jong ka he thim lekha ka simle
kamo nop sa jingin pathin lung si zalin zong ka he the e ka ti le thimpi in zong a hi le amonga nang hi koi khon hi a ulen naw itabang niu ham ulen a hintin ke man zong i bola hitabang koison chunei do a ka ken the ka chagat se do sa a zata sa ding nei ti ham ka ti le thimpi in zong a hi poi hi ti chu a hi pe e na gel khil zo hi ulen a hintin ke man zong a hi le nga in kapa hin lai a chun nom sa ta a ana in cheng ka hiwin kapa chu cancel na tamozi in kanun adam na te dinga ana chenwang achun adam do zo tupun class 8 kasim ko machun aina dal hatai kapa ki jen na a sum ana halut be set ji achun ka ino le kalau u leisi sa nan aki chaitan ka unumai khat ajinei tan to a hi keile kanu tuipong a in bara a uma kanun anme azo a keile kha isim sa hi katile thimpi in zong as anu mota ve hi zong le lungneu hi be in a hintin ke man zong ke tabangin hoi a lunglet na ka kila ding ham katile thimpi in zong olin ven leisi na hi permanent kiti khat zong a umpun again the ho again the zinga anup sa ho nup sa jingding tin a zong om chompun imazo si lunggela kingam bo hi ji achun athupi pen chu lunggel zo hi a hi masanglai a thupi ta mugal te zong hoilange hitam ake hetapun thusimbo wa hitai nang zong history student khat na hi leisit hi lungneu na ding zong a umpon kile sa na ding zong a umpoi atu sei chu ka king do nin numei lunggel tin gil ka sale jing e hichun ke man zong a hi le ke abo nei dongin nanga zong hin sei tang o katile thimpi in zong kia seiding zong om he kapa hi Manipur government a agriculture officer a hin tun lamphela ka cheng ovin ke hi aneu pen ka hin mi vei sita zong ka hi heart problem neu khat ana nei dan a hi asi do nom lowang a hi chun ke man zong thim na tu sei le nom chena konin itabang mi na hi ka he do in ka ke pa le jinge ka ti le he tia pha chilam zong helova ka ke hulim hun chu nom ka san thimpi to ka hung ke do chu ke hin ho adinga turning point khat a hi do tan ka hin ho zong hin ho tha be le tha be ekipi be abangin emazo si a thanup na ta khat ka nei do tai hin la ka sei do lowang in ani in ka dei ne le ka ngai na zong aki be ben kalung sit nan kalung thim sunga zung ana kho do tan a iti a khe do kha lo lung sit kiti a el na zong ka he do tan ke dingin pogi kha chu ahong he do tai police kai kal thasigi lagi lang hong hitan nikhat kaloi pa mangcha in thimpi alung sit adei cha dan thu ka ko ma ahin seitan lin nang thimpi to kiwap thei na hi ji in kalung sit na thu hi na hin sei pi timoti a in sei achun ka king do jing in don but wa thailo wachun ka ka den tai aji chu ka sei do lo wanga hebang gu thima kalung sit na midang changdia ka phal lo be khat achunga thusi chu jong le achal hi da hen kitin lai a koidang jong hi kit lo lai kaloi ngai ta khanen hiti ata san ta a engan si chu ha sale jong le kada thailo ji achun isei ta lo ding ham tin ka don put tai nila achun ka kizan gelin ha sa ka sa dan dan chu i muzong kai mo thei ta poi azingin seding ka ti le iti pa na iti seding ham ka kama konin apo do thei him pon ka sei ta poi class ke chai achun mangcha in e hin dongin kinjong phalim chang thei lo tin ka don put tai nikhat he ke ni bo thingphung lima ka to khom pen na chun kinjong thim thu khat hin mo se ing ka te na ka ti le sei o ipi ham atin kinjong thim kaloi pa mangcha in nang na dei dan le nalung sin athu ka ko ma se in ipiti na gelem ka ti le ake hei mangin ei don put ta poi chom phat zowa chun thip chena chun ading to in kalni kalthum ham ason zowa chun aung ke he in ke pa lo ta mai so mel pun ulin i bola hita bang thu hi ka ko ma sengam jing him ama to khon kilung sit leng nalung oi mong na dem tu kal hita bang thu ho hi ka ko ma nan vel se kit le ei ni zong ikiwap lo ding hitai
naloi pa mangta chu na sei piin dongma nei tai tin ei da hlatan a hi le ka za chat to ka kisi to ka hla amo si do in seiding zo hello chun ka to den tai ka thil bol chu ka kisi in ngai dam thumnum in zana chun thimpi chu vel thum lang ka kolwang a chun e pika pi ta pon lungno mo ta chun buzong na talowa chun kalup na chunga chun ka ki zan gel le ka hla amo si to jing e aji chu kin hi banga kalung sit ka ngai wang in aman ipi agel ding ham ti zong ka hepun kin kalung sit na thu ka amo sei do jing zong leng kalung sit thimpi in kalung sit na i ham tin e san pi ta hi le tunya ka thil to banga ka it pen thimpi to hin khu a ki khen lo na bep hiding hi je achun ki son lel nan ka dim tan hi je achun lungsit le zong leng kalung sit na hi i manga friendship zo a ki wa pi din ka ki gel hatai hitia thil ka gelai ta chun ka fon hong kingen kin zong thimpi dingam tia kiniam thim ta gang ta ka vet le kanu kol ana hin kin zong heno ka ti le boy i to na ba hinam na phat hinam sumzong nong kila ta hi be in tin a hin tongin kin zong heno ka phanai lungjim hi in chapang ho home tuition ka bolin tu pe nen sumzong ki man cha na kham kanai nai ka ti le kanon boy na nu hi gen the ing ka ting sumle pai na hi zong leng sum themat khat ka hol hi na nga dinga ka hol a hin ka ko ma sum na thuma ka pi hi ke dinga ki pa na a hin nangin sum nei zong le chun ka ko ma sum na thum lo ting na nu kin nom ka sa ji poi a hin ti a chun kanun ei lungsit na velin ka kial to in pathin in dama hin kho apia hamle wang ei bo na ale kanu hi ki pa ta ka thi sa ding a hi tin kalung thimen ka ki temen tuni chenin hi chinila a kanu thu sei chu kai mil thei poi azingin college ka chile mangcha to ka ki su to honin thanom ta chun itabang nam tin a hindongin kinjong as bai mangcha sida ta hite dongma kane 18 akidoi poitin ka sei pe in abat ni majong ka sei beta poi thimpi to ka ke holo no jong ni lang ahung hitan kalung awal thei him ta pon ka thim hol jong le ka mo pon kinjong kol ka bol le ahin pick up wang la in hoya nom ha thim ka ti le library a hungo ahin ti phana chun ka ke pa walin library langa ka thlai lu tho jing le novel khat ana simin kinjong thim dalunghan na om kha le lungsit ta in ningai dam te in ka thimo tai tin a khut chu ka tu in a hi le thimpi in zong nang sei dinga ta zong ka ta san lo agela zong ka gel pha lo hil kha na sei do achun ei lung nat sa hi bo ve tu kal hiti chunei bol ta hi in e hin ve chang melin a hi he olen nangin dong man nei kha to ham tia surprise ta hin do le ka king do nen seiding hewa thailo wa chun kom tai hi chon ke man zong thim dongma ki ti wang kai khapon hinla kalung thima ka ngai ta khat mi khat wang au me ka ti le thim pi in zong nalung thim lo dim jing nunga nu chkoi a hi ta de ong nei sei pi thailo ding ham a hin tin ke man zong kalung thima chun nang na hi ki ti jing le kalung a hi hinla thim hi bang kalung sit ka ngai wangin koi a hi zong i ti ka ti ding ham kawang phat ni kho khat le na sei pi nangi nang dong ma pa zo chu koi pa ham nei sei pi ti mo ka ti le thim pi in zong nangin bon sei do lo kin zong se hi nge tin anui to thon a ke himang tai hitia ka ki wo mundan chu friendship di ta panga chun akoi zo sang romance tu kiti sei do zong kom hun ta pon ka ke hulim non zong atam zo lekha sim thu le future planning hobo hga thimpi in katha sam na ho a he themin eitil khoji ji achun katha nomen kedia teacher phata panga source of inspiration kha zong a hi do tai lungge le decision la ji zong a themin ka hin kho a decision atam zo chu aman ila pg a hi tai ke chu lekha sim nom the zong leng textbook ka cho zo lo ka hin ka subject la hun ke bang hi ji achun textbook ade ho chu aman a cho ji a ken kan sim ji a hi nikhat bazara shopping ding an chun a hin temen kaga chi hun le von ho chu akilo pi ding choose a borsa jin ke chu vona interest mi ka hi lo ji achun asai zo si chu a hoye nakilop ding a hi ka ti pi le achai chai na achun ahunglung hang do tan hi pha na chun kin zong phata achun
select ka bol biin avon chu akil hen do tai ama akil hen chai phat chun jin le t-shirt chu le formal dress pen and shirt khat chu a hin so in trial room ma aki testing a chun a hin pen angai poitia ka da le alung nup mo ki ko thim phat na chun nop le dam lo wa chun kaga ki trial yin aphanai ka ti le wanjo si ama ale ki ading chu a choi phe in counter lang ka zone honin abe nga kuna chun credit card a hin la to in bill chu pay the ball tai chuzuwa chun hotel khana restaurant khana chun kalut honin ne thei tampi order a bolin ne thei kani awang a chun ka silung lai a zong alut poi aji chu kalung sit ta hi zong lai kin ima bol pi zolova ama nu mei zo ni ma zo si e he bol jing chu ka gel le ape na vai cha ken thei in sunga khong pen chu kapo na na hi hiti chun phat a chain second year kasim kum over chun tribal student union lamkai na achun fresher meet type thima chun gondung lai kha a picnic chi ding a hin gong vin a hi le mi ho athanom theile jing uvin kuli sa daily hot topic khat a hi do tai keiwang chu ipi thanap na jong kana nei hi in hin la ni kha them pin olin picnic a chi dinga naki go lo ha ika chi khom lo tim ha ti a hin do la kin jong them nang hon hi banga na sewang uvin katha jong anom de hi ekati le i nangin le khasim tailo ipijong thanop na nei na be emtin email khimin hin khu hi aka kum jong le entertainment ngai a hin anaki gong o ulen hunglo thailo jingle chi khom du a hi tin kya ding to gom achun sum chu contribution chu apetai hin la hi chi atu kham sum nei lo jong chu ka hipon aman ma zo sia ai to jing chu ki pa ta sanga chun kalungzo ahang thimin them nang ho ka chi jing avo jingle ke hungda jing nge ka ti le anom pun na hunglo le ke jong chi hi nge ati pa na chun ama lung thaina ding a hi pole tin a jing jing ka chun them pi nei cho pi ti sa le jeans chu ka ki vonin college picnic a ding a chun ka pot do tai bas a ka to khom honin ka eng dai dai le aman jong e hin jong kap jin pha chi lam hello wa chun picnic spot ka galung taw ve amun ka thun wa chun ten tung do loi buleme hon na ding sound system le thil dang dang a ka ki sa boy che uven an me sim la a kana pan le ka chai kon ton wa chun thimpi in e hin ko ven kin jong anung ka zui le amun chu nom ka sawali atin wadung pang achun ka taw honin ka ke hulim lim hun le thimpi in ulin thukhat ka sei no men nalunggel ka het no me a hin tin kin jong ipi hitai mo thim ka ti le thimpi in jong ulen ka veng wa bank pi o khanen ei zor zor jing in amazon mi phata a hin kanun jong e phat sa pi le jing in kanu pi ding hitam ti a ka gel a hi a hin ti le ata asei ham kalung thim vet na asei ham wang ka hepun hin la atu sei chun kalung chang ting cha aki dot banga chun adot ke jing in na ka sale jing e kalung sit pen ang tang koi dinga pum phala ka phalo kai pen khanen ka koma ang dang koi ding thu an sei chu athu in ka thu zo pon adon bol ji jong ka ta poi hi chun ke man jong thim nangin jong nalung sit mo nga na hin khu a nanop sa na ding hi pole kin ipi jong ka sei thei ding ham ka ti le aban jong sei be the telova zun thla pai ding ka hi pha na chun kamina kona hunglong thla khamit tui amu ding jong chu kanop lo ji achun wadung achun ka chom lut nin mai phi dan achun ka mai tu in ka the ko nin ka dongman achun gun tui chu awot jin jin in anom ta vetin ka mai amu lo ding achun kanung ngat tai hin la kom chena kona chu thimpi in a he do lo ham wang chu ka ta poi thimpi in jong aban ima asei be ta pon thanom ta a hungjong ka hilon chung chu na ka ngai ta thimpi tu sei chun ka thanup na zo si asubei hil tai ol ola khong pe hun le mi hon la chu thet ana hla uvin ala mo chu koi kon sa sangen jong nom asa zo uve thimpi in jong ulin nang nalam no do ha tin e hin dongin kalam nom he ethim nang galamin tin mon khana chun thibe chun ka kitung tai thimpi le aloi ho mudia ki pa ta dana kum bang achun kamai su chu
ki khel jing le kilom kasan picnic kahung jong chu wangsi ka kisa le jing e nila achun zan imo thelo wachun ka ki zan gel le hu awa do in college jong chi telo wachun ina ka umin nila lang achun kanu kom zon ting achun lamka a ka chi tai thimpi to ka ke holo na zong ni thum lang ong hitan nila khat i mudinga ka room sunga ka ki ngai to le phone ahong gingin ka vet le thimpi hi pha na chun kin zong hello team tia ka don but le ulin ipidinga college zong hungkai lo mi zong fan lova thipia na him tin a hindongin kin zong team ima ka ti poi dam zong ka dam mo thima kanu ko ma ki chola chi ka hi buwe ka ti le itile nong ding ham atin kin zong ka he e ni khat ni zo le hung ki hung tan te ka ti le hung loi ona atin kin zong he nge them mangpha tin ka koi tai heti chun ka ki wop hun wang achun pasang bang achun nom ka sa na thei ta pun ka ta sa hun khom jong le ke din thimpi chu gamla ta abang tan feeling of closeness ki ti khat kanai ta lo ji achun mun jo si chu ahom ki abangin ki pa na jong nei thelo chu ka hitai ni khat library a lekha kana simle ka ko ma thi be chan ahung tovin ulen tula ina ti ham na chen achom le in let zong na kilit sa le e a hin ti le ka king donin ka vet le ka ko ma ana tovin kin zong them I ka ti ham akilit sa to ka ba ham ti a ka don but le nakitupi sa ta dan hi na kalunghang a hin tin kin zong ke tapang din kilit sa api theding imazong kanay pun katla sam na ho zo hi kitupi sa anay gel kha zo hinte tin ka kihulim lim honin kinzong them nang hin khole ke hin kho hi sunle zan bang a hin ha asa ka sa na zong tampi si e ka tile thimpi in zong ulin ibola hi ti a chu thu na sei ham mihim lungial nei chi hi hilo ham a hin tin ke man zong a hin nai hi zong le nang zong nunga thling set na hitan dong ma nei zong na hitan hitia ki wop hun hi nom sa zong leng nanga dinga boina hung hi bep ding ham kati a hi kati le thimpi in zong king dot bang jingen surprise ta chun a hin don ponin ulin ipi thu na za a kon ipi na sei pi momong ham a hin tin ke man zong ko in ipi zong ai sei pi poi picnic ni kho a na tu sei chu ipi ba ham tia sei nom lo sa sa a ka sei do hitai hi chun thimpi in zong ngui chen in hin don ponin ulin kata sanji a kalung gel gen theina ho na ko ma share ka bol po hin iti ham kasu gel ka to gel wangen kalung thimin ka ki gel hatei pon kanu in izan sei zong le ka inner conscience anom thei momong poi a hin ti hi chun ke man zong thim nu thu pa thu ngai chu nanga tinga wang phat na hilo ding ham tia ka don ber wang achun kalung thim chun sei zo lo ki pa nan ei pom jingin hi chipe ta achun ka vela mi lo hi le thim nang bo na hi kalung sit pen tin ki sei do jing le kalung a hi hin la ka sei do ngam pun hi zong le kalung thima ka gel do chu kin kalung sit ka ngai banga hi aman zong ke tin soft corner khat wang anei e ti chu ka hedo tan ka hin kho chu nom chom the jing tai TDC final year kasim kum wachun kata mothimin nat gor hidia ka gin moji achun doctor kom jong chilowa ko le ka hungha da motan ka in bahara na ten siza hospital e pu lu le gin cha lo be achun typhoid kana hin a kho le jing tai an khoma man kanun e hin da lu nin kata mona chu ana serious le dan a hin damlam kamano theiwa tapun ka temperature asan be ji achun nipi sa lai ta hi wang achun dap ka san ka khu si in ka ki thing thing tan chubang dap ki sa a nurse hole kanun ais tu ya eju zu nu chu dap ka sawalin ka tholel le jing e eju naw ais tu jong chu asa do pai pai jin kg achun ka vela ho jong sa lai ta hi wang achun fan ki thla thelo wachun again te le jing uve chubanga kata mo wang achun ka ha gel kho pen chu
exam ding zong nai ta lekha phata akasim thailo chu ka gel le ka hli aso do tai hitia college zong chitalo fanjong bolawa kompha na chun thimpi lungdong hitan tin e hin ko le kanun afon chu apika min akeu hun le keidam mo a hospital ka hi chu kanun asai pi tai azingin aloinu to hospital a e hungvel hun in ka dan chu avet le kalel thim to kanu atang se se a hi kit le e mo da hla nom do hin tin ni hla langa chun aloinu asolin aman anu afonin aloinu koma hungzan gi ding danin akisei tai ni hla achun kanu nomin akichol do sa tan imulo be achun zan khuwa ke achun eizenin eizen chu kaza cha thim he je achun ke hi nurse hodanin nei geljing oti a adai to azen koma eidai dai le ke zong ka hungnui do tai jingka in amazong umso thei hi loji achun in azon tan kanu koma locho na ding tin sumjong anapi e aman eizen chu adam do ka bangin kalungsin achung chon in kalungsin azong akibe che tai ke zong ni chom kha zowachun discharge khong hitai hiti chun phala ni kho na chin TDC final exam zong ahung ki chaitan ke cho ban simbetalova private teacher a hilo le home tuition to ma competitive exam bol thei thei bol dia ki gel hla khai ta ji achun jingni kho huwa le kanu kom katu le na tuibong thuruchan pur zone ding ka hitan ka ki gel le kalung ahung hel zamin phone ka bolin ke manjong them jingle in chi ding ka hitan lungsit umta na somai ka muta lo ting ka gel le kalung hel thima ti a anui to ka kop le thimpi in zong ama zong ahung nu in kidang sa a nangjong nalung hel thei ham kin la nang hi robot dana ka gel na hin nalung hel thei chu ki pa o mi a hin tin kin zong master kasim zo lo ding tan le kalung gel ho ka sei pi le aman zong pha sa tai hi chun ke man zong thim ipi hi le ke ima hilo khat hi panga nei khoto a nei ki thopin ho zo sika ki pa e ti kalwalin seiding zong ka he he ka ti le as ulin ki thopi ki ti ho hi e ho mihim culture hi bove hiti chun seiji hi be in a hin tin ka ke hulim na hun asot thimpa na chun kin zong thim mangpa tin phone ka koi hlon tai hi chun pha chom kha zuwa chun result ang pot tan pathin lung si nin first division che chun ka pass hon tan thimpi in MU a sociology in master aban zomin ke wang ina ka umtai hitia bolding pen kichi thailowa ka poilai ta achun MPSC notification ahung pot do in kinjong form ka fira pai ngalin exama din ki go na kanei tai kanun boy ei tabang smule pai nei lodia na hlasit sa be mungi khanti atin kinjong heno pha jo sia sumjong a hiti pon pathin a umnai akimu lo jong le ipi ka hlasit pi ding ham tin ka don put tai textbook khat leni ka dei dan thu thimpi ko ma ka sei le hinge ka hin vet ding a hi atin ni chom kha zuwa chun thimpi in ka dei cha le kha bu ho chu a hin thonin kinjong ka ki pa e thim textbook ka mo tai tin message ka thonin he chini apa na chun mobile zong switch off ka boltan hoima apodo talo hi la chun karum sunga ka ki khul khomin lathum tabang lekha phata in ka simin MPSC exam chu ka boltai gin cha lo be achun written result ong ki phongin a hi la ke zong ka zautan interview wa din ka ki gong kitan kanu in tanglo hilin jingka ni hla in pathin koma ki a din ataw jing tai interview zong ka chai kitan hin la sumle pai sungzo zong ka hipon mi nei zong ka hi lo je achun kita sanan neu kha zong ka nei de poi hiti chun chapang ho home tuition po ka bolin aka ka le training tapang achun private school ho a part time teacher rin ka pangji tai nila khal karoma mathematical problem khat boy changchunga kana boy pilai ta achun kaloi pa in e hin phone lin MPSC result apo ne ative aneki check ngin a hin tin ke zong gangta a MPSC website kaluna ka check le kamin azaw ngalin hinla kata san loji achun avela ka check kit le kamin chu azaw momong pha na chun ka kipa walin kanu ko ma ka thailonin thudang jong sedo wa thailo hi la chun henu ka ti le kanu chun
ipiti hitam tia lungdung thim a hitan na achun heno ka example chu ki phongin ka pastai ka tile kanu zong akipa walin akap do tai he pha na chun kanu cha honin indan sunga pathin ka thangwa khom thunin mi tli longpuma chun tauna kanei hun tai keita bang chandinga kilom hilo agela zong kan gel pha lo gin zong ka gin chat lo MCS 2007 batch chu ka hido tai ke zong karum sunga kaluna ka ki gele childang zo si sangin kalung thima college library a thim koma ka sei kawang phat ni kho khat le na sei pi na nge ti a ka tu sei chu ka gel to in kalung thima kalung si thim to kimuto ding bo ka gelin phone bola sei pi ding zong ka tha no min hinla yama zo si ki mai to in ki sei pi nan te tin kom tai hinla kalup na chunga ka ki zan gel kit le I ham tin kalung sit thimin dongma ananei khata henlang a hi lo jong le kalung sit na isan pi ta hi le I kati ding hitam tin ka boidan tai a jingjing ka bu kane azuwa chun kanu ko ma heno sumnei piti mo tu ni le kaloi ho ko ma ka chi ding a hi kati le kanun sangni e hin pen boy hungson hi na tin ke jong pungsom vela chun phailang zone chun ka chi tai Tempi ka kolin ka kimoto pinom dan thule amato kimoto dia hung ka hi dan thu ka seile university chi dia hung pot do hi thu se in kinzong hoila hi jong le tunia ikimoto te te ding a hi ka ti pha na chun a hi le mu ge na a hin tin kinzong midang zau thelo ding a hi tin ka koitan sun pung somlani makhai vela chun mu get ka galungin ka kol le achang si achun get lam zona chun a hungin kalung sit ta numial kamu chu sei thelo ki panan ka dim tai chuin get my a restaurant yau cha khana kalut hlunin hin khumandan ka kyolim lim thun in kinjong thim seinum kho ta khat kanei ji a hung ka hi ka tile seizo ipiham a hin tin ke man jong thim kum hiti chan hi gen thei kan hi ji in ki phalam na le ki solel nan kana dimen kalung gel jong kana sei do ngam pui ven phat khalai ni khu a college library a dong ma thu ne do ni a kalung thima kangai ta khat mi khat wang au mi hinda kawang phat ni khu khat le na sei pi na nge tia kana sei chu koidang hipon nang na hi tia ka sei do no mi hi ka ti le thimpi jong athip chenin olta chun olin neilung sit ta ta hi le kin ipi jong ka sei chom ding ham neilung sit jong ka hinai kin jong kalung sit lo na hipon no mai ka hi zia ka sei do thailo po hi tin akon thlatai chom kha zowa chun a hi he olen tuni chu a hi le ipi wang phat na nei ham tin e hin dongin kin jong MCS ka mu thu chu ka sei pi le amazon akipa waltan tuni hla le kai nova kanu le ka pati ho to ki het to goma bu in e khom diu kai nu jong nong kha poi ichi ding a hi ati pha na chun ka ta thei ta pun thimpi te in a kazan gi tai a in chen tan uchu in sungnom ta ahin anu apate hotok kizan holim zo uwachun ai mugam tawin keini wangchu hin khochi sa college life thu ho po chu se achun kato khwa huntai ajing achun in ka gathun le kanun e hin dongin kinjong imlo hila chun thimpi in eina kho sa ini til khowa ka ha san na ini ki thopi ji ale kha jong kasim do ahin dunia ipi ka hi jong hi amaji a hi ti thilum dan usi ka sei pi le kanu jong akipa le jingen thimpi mukit ding bo chu atha nom tai kale khasim ka gen theila ya khoima eki thopi ding so piu le naw umlo ham kana ti chu tunwang jingka ni la kipa thu sei so pi tampi kanei ka hedo tan ka kipa le jing e ke jong training ka chai achun lo pi ta hi jong le simple thena chun hobung tan thing achun kalung sit pen to hin khuwa ki khen ki talo ding achun kitip na kanei hunin ka ki cheng hun tai kahin kho chunom ka sa dan chu office na to zong katha anomin ka jinun phate achun eilim bolin kawai kun do ting hom thota chun ei thado jin kawai thun ting ki pa ta chun eilem jin nei le go ima nei hi zong leong kain sungnup dan chu bangam tabang ka gel tai ka bor jo si thanup nan ka dimin phale ni kho chilam zong theilowa kanom lai achun kumle thla na chal chalin pathin go pi de umta chanu khat le chapa me hoita khat zong kanei ki thun tai
hinla kumle hla phale ni khu anaki khel bang achun ki zong kanaki khel tan kagel phalo be keima thanop na zong hilo system ti lo ji achun ne egu cha gu khong ki pantan masanga kana deimota corruption kiti chu kain pal pantan a hile maltong ho bang achun ani achun nei le go kakang tul jingtan smule pai kanai phat na chun aka ka le party zong ka gazaujin ai ti akona kana don kha lo zu zong ka hin don pantai ka het lo ka a hlep na a an hlalu na kalung thim chu satan workshop aneki so do hi tai ti zong kana ki het do poi hitia asmle pai kai nei phat na chun building to pi ta zong ka satan society am hi het khat zong ka hung he do atan CSO hole haulam kai ho zong ka in adim jing tawin a hi la gen thei ta hung ki pan humber beginning ka hilam zong ki het do talo wachun ki thu pi sa nan ka dim tai hinla chena ding in ta ba zong ka nei lo ka gen thei lai abon ki pa ta a hing pa chu nei le go in thu pi ta ka nei phat na chun ka ki pa na ekila amang pi bang achun lungkim na ka nei thei ta pun lungkim na ka nei lo phat na chun aba nup sa na ding ka hol pe be jing tai pha chi dung zui achun ka zinu zong cha ni nei hitan amel zong ana chultan chule ke sanga boi pi ding le sisa ding inkin le acha te ta ji achun ka jinun zong masanga bang achun ka vai kun ka vai lun achun elim bor zo ta pon hiti chun ka office a staff nunga hoinu kiti khat to ani sia ka kidai dai hun le kong ki ngai do kit hun tan ka jinu thimpi chu kalung thima ko na chun agam la diu tai ipi bol ka him zong ki he do talo wachun ni kha si le zu ka donin ni kha cha zong apha chan in ka vai thung ta poi aka ni le hoinu ho to party ka bol khom win in zong zun talo wachun ka gi dan ji tai ka jine ka chanei lam zong he palowa ki gulhan sa hin kho kaman chu kanun zong hliso liwa e hilwang achun don in zong ka sep ta pon ka jinu ko ma kom zong le kaning kalai ki tal hi tai hitia hin kho kaman phat na chun ka jinun e hilin ei pho in hinla ke amo ho pho le hila ki doilo ki phat na chun ka jinu thimpi chu lungdong ba la gu thima na kap kap ji a hi tai doile aya ki bol bang achun in le lowa kalung thim om ta pun a phat cha in kalhun lo phat le ka jinun ho sa ta chun a hin fon ji le kilep na chun office a ka omen ka boy etin ka thamit pi ji tai nila khat ka ba dei man khom pi dia ka ji ka cha ten e nga ule ke in kalhun lo phat na chun ka jinun a hin kol le office a ka ome ka ti ji achun office a ba dei man pi dia e hin del ule office ki kha akoima amlo an hi phat na chun ka jinu le ka cha te hlasita a kinung le u an hi hinla kaloinu a hlasit wang achun alung hang pun tawna zo tanglo hi la eiman pi ji na hi nila kha jong zan ki ma kaung kha le ka jinu hlisu puma patin ko ma ataw kamun ke zong ki het mo sa ta achun kai mu kitan iti le ka ki khen pi theding ham ti bo ka gel hi tai nila khan hi zu kham thima in ka galhun le ka jinun bu e hin simpi in kinzong akhut ka tu in them ka ti le ipiham u a hin tin kinzong khen ta hi te ka ti le ipidinga em tin ol chan a hin dongin ka don bu lo je achun lunghang thima chun ei da hlan room sunga thip chenin alu nin akap tai alung han ding zong ka hen apona ding zong ka henai aji chu hit umta hin a hin khoman tam lai zo si ka anga chula hitan chu zong le nupi chale naw a hi nei a hitan acha te ni iti avo zangnat pi da ding ham hinla kumsot ta kanalung sit ta le ka ji hi wang achun kalung sin azo si be hila hitan ka ji hi ji a khoton them khat bo ka nei chu hi tai seikit ding ka sei ngam ta lo ji achun ajing ni hla achun divorce agreement dan di wachun draft khat ka bolin ka monthly salary 30% akila ding ka chen na in le kar zong ama changding gam ka nei hun zong 50% na ki hop ding achun draft ka pol chu te bala ka koile ka draft chu asimin abot ke ke en daspina apai mangtai lungdong ta a om chen ka vet pe ta achun
kin na nei na go imacha ka dei poi ikhian ding zong le condition khat bowa ikhian thei ding a hi ti a hin se in hi chi chu tu la khat sunga hi ikichen til hun first month banga kilung sit ta hin ko iman khom ding ni hla si le common room apat bedroom chen leipom lu tho ding a hi a hin ti le a condition chu kanui ezabe sianin angol thim hitan te tin ka gele kin zong hi chin a condition hi ipg ham ti akado le na chate ni next month le exam ding a hitan e ni ki khen zia amani heartbroken a hi a exam hun akisu moding kanop lo zi a hi ti a hin seile ti kasan kin jong hi chi khat bo se ding tin a condition chu kanop pe tai condition first day ni achun zuzong ton lawa chun mata in ka hungin kazi ka cha te to bu kane khom ule kaning akitalin tv ka ve uvin imut phat a hi phat na chun kazi nu chu kapoma ka dop le a hi mo se sun hinla ka cha te nin hinla ka cha te nin anu ka dop chu amu hun phat na chun ki pa ta chun he pan he nu apome ti a khut abe hun le kalung thim atong khale jingin kazinu thim in amit asingin kabil koma olchan ulin iki khen hunding thu hi ichate ni seipi hi be in ong a hintin kinjong ka khasu dot in lupna chunga chun ka sep thlatai azing ni hla ka do ma chun amazong ka o ma angbe cha he tan a hi le adop anum dom tan kangcha achun lupna achun kalup sa tai hitia lung sita banga ka umpia ani hla se akdo phan chun sense of closeness khat ahung tha pen do kitan hap de khat zo ni hla khat kapom chun ka ki gop ni huna kapom chu ka hin kel to in kalung sit thimpi anam a fragrance chu kazan kalung hong hel zamin amai chu pata ka vet le ka hello ka chun ana vui thim tan ka ki gelin o na so mai jingzong kumni kumtum sunga hi phata a kana vet pi lo na hitai I kalon hi hitam tin ka kisi thim tai haptani ni hla a kapomachun ata sa zong anala sama ma dan hitan tin anajang the tan kalungsit ta thimpi kumsam wal ka ji a hi chu atha abe in kan gyal to in ka ngai na le kalungsin a zo si hungkinung le abang tai hapta thum ki chai ni hla ka to khompet wa thimpi ban chu ol ola ka zul le kalung thimachun na tu hat na lom lom e hibang kana bol gen thei wang a na sa le jong le chun lunghang lo pi a na thu hi ti a ka gel pet ta chun ka chapan papa mami pom phat a hin ti le ka jinun ka chapa cho kovin poi ti a amit asina akoi cha khe chu ka vizo pon ka ke hemang tan kalung thim pom khela chun aki khel tan ka ke chen ni huna ki khen kit lo dinga ka ki tip na ho chu avela chun ka gel do tan kinjong thimpi chu ka pomin ka ke chen ni hla huna ka koi cha hi bang chun ka koi cha hi tai ni hla khan hi kinjong thimpi ko ma thim na last wish ipiham ti aka do le ulin na pei chunga lungmong selin ka thino me ti a e hin don put le kalung thim chu azun tha jing e ama chun ka ki khen huna ke hinge go a ka jipan jitha ani a ka cha tenien apa thim mo achan lo sangin thido atange ti a doctor kom zong chi talowa lo zong ni lowa ana hitai azingin hoinu ka kimu pin ama nunga a hi a ke ji nei chanei ka hi dan thu ka se in I ti zong le ka kichen pi thelo ding dan ho chu ka sei pi in ka dal hatai thimpi chu ka kilung sit hun lai a kalung sit na sang achun kalung sit be che tan thi tu ka a ka ki khen pi lo hil tia ka gel tha hi tan ama koma ka sei do nai lo thu chu a hi tia la khat lang zuzong ka ton lo pha na chun koi rehabilitation zong ngai lo wa chun zuzong ka ngol do tai ni som tum thlin ni achun office a pa na chun in ka hin zonin lampi a pa chaw hi ta khat ka cho pa le hi chinu mei an zu nu chun sir ipi ka ji ding ham tin a hin tongin kin zong me siu siu wa chun na thi to ka a kapom jing ding na hi tin ka ji sa tai in ka thuna chun pa cha chu surprise ta pi ding ti a ka ko le ato na ko na chun ahung ding do in kalni ham ahin se le a hlu tai heart stroke ani a hi kati zawalin kadel dunin kapoma thim ti a ka kuwa kalole le wang achun eidon but tapun ahai na hu zong abei tai
ka idwal jingin ka hin khochi sa a kapol khil kom chun zo si chu kisi achun ha penin ka pengin ka kapla jing tai hin la kalung thima thil khat hongingin ka ban chu kangan CPR ka boltan akamle ka kam ka su to a hin na hu ka pi pi le all achun ong hai do kitan hi phat na chun hospital ka thailut pi in ICU a atolut tawwe zanpung som la khat vela chun nurse nun hu a hetai ti a hin sei chu ka kipa walin nilu sa ventin ka taw thole ilu sa ven kalung sit ta ka ji thimpi chu ka vetle ke e hin mu phat na chun amena ko na chun mit tui ong long hlan kin zong amit li chu ka thi hul pi in thu zong sei thelo hila chun ka hli bo gutuilu na chun along tai ka ita ka jinu chomcha khat se athi achun kalung thim le kain kho phum khela chun aki khel sa tan hichile sit na nele kho kanai zo si zong hin ki pa na neu khat jong ipi thei pon ka ki pa na hi ka jile ka chate bo hi ti ka heto tan pa na pe le sit num sa na zo si sang achun in sung nom ka ki thlen zo tan ne gu cha gu a kalam do nele ko zo si zong charity trust adin ka pe do tai thusim aki chai tai thusim hi ngai nuk mule lung sit ta in like share subscribe in bol che pe ke dewin ka hin tim su ke ki ve aban an nga jing hite